Jingdon jong kherdop jong Sipai Gorkha Training Center GTC Happy Valley hagis nambala dab bunsian ka jiwan ra ka jing e na ka benta ki patba nang song sunong bat kumju ki patba nong wan jong ka hyperthai sha Sweet Falls hakar fly tarik unai lor lala ban so thu bakani jing e kanum don chu namar bayakani ka kherdop shen in sapin kan ria no naka jaka bakadon kani ka jing pin kan ria no yakani ka kherdop kalawan hadian ba menteri sarkar jila ba sanbor sulai ulalej pani kendo hi dalade yo menteri bapej yakatana defense jongka sarkar India bat pensngau u halor ka jing e bakendo ki patba naga jingdon jongka kherdop bat nakaliang menteri katana defense ula pha yakani shaka defense estate officer bantho banwo nakabenta ban pen kanria no yaka kherdop hashwa jongka jinglej banchurep yakate ka jaka kala don chua ka jingelang hapreng uba sanbor sulai uba penya singcm ubade MDC ka than bat kumjoro komu chairman ka KHDC haga jinge don langka DC jongka East Khasiels district ka kong isawanda lalu barkumjuru SP ka East Khasiels district uba Sylvester nongtenger barkumjuru SP city barke officer jong katrat chipai 58 GTC apok ka jingelam jong komandan hadian balawai ka tega jingelang kilat patai khubor klayo bani kran baruba sanbor sulai ubala batai halor kani karai man pen kanria yakate ka kherdam now the purpose of the official from the DO office is regarding our suggestion for shifting of this main gate. Happy, how much? Maybe 35, 30 to 35. So we will tell the DO office to do the measurement and accordingly the report. Yeah, they can do that measurement on this. Tekeladan kena jing jia, hau benai April. Then nakaliang jing lokal MDC bidar bersnong, nanti naga district administration ke DC. Kilaya initiate atau kepuar kilaya don ka meeting kaba sultanat kalong ba kila form ya ka peace committee between the army and the Dorbarshnom local MDC berkini ki official ka army ka police department nanti ka PLUD department te kaladon ka resolution bagila adopt bunai April mo bunai April ba kanum don de bandon ka jing ka harassment or ka jing pendik ya ka lej kawan jongki nong jong mau sebut ki civilian mat hang ko por ka mi ka tu jing yaki ka protest na kaliang jing nong ba ka dorbar nong kalong ba ki army dadap choba ji untuk ki khang no ya ka gi kadan ka jing e jongki ta kami ka tu ji ki hadin bagilaya form no committee hadu menta kat kum report na kaliang ka district administration ki police akan ka joint meeting bi along menta ka sip kan inspection na kaliang ki official jongka army ru komandan ba deputy komandan ke badan mentan te ka report kolong hadu menta mundon chu kono ka jing pendik nomor 24/7 kumbakila yarai katu ka continue mo ba punya te mundon chu kono ka complain ru ba ke at any point of time te kalau adon lu ka jo ka je pendik ka WhatsApp group kilaya le ka WhatsApp group kilaya form between the official of the army but ya ka police department ba ka snong te jointly ki apet lang ya ka security Takane rolong kapasutunat very good on the part of the district administration, the police department, but nagaling juga 58 GTC ini komandan Rukladan siaga jing sutunat. Tiap menta hakini ki kat hanu benai ki benai belada hadin juga tu jing jauh benai April ngafrai how to hu benai te ngilai ia kendu iba penya itu te ilale Delhi Parsley ban porsu ya na kam nomor ba hadin bikila ya keren jing kasnong hikai iba plai kan ka main gate ka isu hi menta kalong part further isu ka ba kador bersnong ba local MDC kalong mayagannya ka main gate kin shift no hang ne itai di jingkwa telada kannya ka main gate nang ne kin shift no hang ne ngilai keren ru ka expenses na ne ka jing lut na ka benta shifting baro ngin pelut na galing ka government ngin MDA jungi te ladangi shift ya kata giat hang ni tekamut kamdon ke jingi singai kamdon lakadon kono no ka ayuru ki civilian kono tuju madda ki don ka checking kono no ki lale hipoka area yang mesti kalau free
entry and exit yaki nong song jomba mau sebut badi kipat baru nak kelenggari kasih jantia garu ki bon kai kena Sweet Falls ni ki macam ke bawan. So on the basis of that letter bila ai ba penya ila tip pangangan li cipo deli hadin bangala sim ti ko minister tengah dan ki issues jongka department ko pilatip untuk lai hi express tengah lalit ra XT jongka penya ngala tho but on behalf jongka tu city ka balaya penbet lang bakador barsidong balaya tho lang bakador barsidong tengah la tho ko di letter tengah la yo ko opportunity banya kendu but defense minister of state tengah la ngila ya stick baik kan ka ngila ya discuss by ini issue kum ko belum mentak belum bitang ini safety ini giat hantai as suggested by the coordination committee of the district administration in presence of local MDC and the Dorbarsno. Te subsequently ngalayo manlehi kumu BJP minister party te kalung pite bahapo ka defense authority hagari bro ko idaki paul laktli file te kinunu shithi bu shupha tu plus tu te mban singa halet daga level lo jong daga mut paj mentang layo ko official directive na po defense po DEO defense estate officer ka ba ko office ka na po Guwahati da ko accordingly kala pentip ya kan banding saya bu kan ka joint inspection te kala dan ki meeting mentan te ka pemerintah kasengi kalau betik ba nagaliang jongki official jongka DEO office belawan mentah kila ya appointment kila yawan mentah kila tip te mungkin sedang mentauno ya jingjrong kadno mitar kan sim nak kamin gil man chef hang ne ru hang ne hadit te but kini report baru nagaliang jongki ni official kita forward support DEO te accordingly nang tu officially kita pa support Ministry of Defense ya kabangi jointly mga local MDC dengan Dorbarsno lang nakapoi uput pat baladep ya ka report kan poi percadeli ya final stage saya ingin saya let lang pat ngin saya penbet lang bang nyelet ba ngin yo ngin try our level best ngin persang nang benta ka jing pitjing biang jongki ngai pat ba ka jing kuat pat ba will try our level best ba kani ka kam kan urlong kan seso te at this stage menta ka sa pada poka di DEO office ngila ya pet ngila ya depth inspection joint inspection tigikin sal le ka measurement kan eta neta ita nakaliang jongka 58 GTC ki komandan deputy komandan ki shu assuring akhbar jonga ba kamdon sukono no ka kila report ba kamdon sukono but ki assure ngaru ngakerpat iki ba mut army un percaya civilian ke percaya army kai ka message ka ba nga request ya ka meeting kalong ba ki army no civilian ngi di brio hi sila ni thau to no way u blay la persat mesin to no way kala penong ki kamtam lagi army ki dei ka job tu ki kalong ban protect e gari ban protect e ay de kalong ba strat ba ka di ekran ro mengalawan hi deladi ru kala kapya ba de hopefully ka ba very soon gikin pendep yang ka report the measurement kajing yang ka map kana tai regarding the shifting of main gate but hari juga tagin saya lihat barang kam tinggi ni saya follow up Islam ya karena is bangga surup mai Ya ka khurdop. Ikan ka khurdop thmai ha kana khurdop thmai benta kan song haki ni ki official jongka DEO defense estate officer bakin sa ai ka report ika map kin sa pengkre magi kin sapa ta hadin mengilayo ya ka approval suppose hadin mengilayo ya ka approval lanika approval bagin shift no yang ka khurdop hat ko por kan sa step in ka pludi government patpan le ya ka estimate ka jing lut ni sep ko ba accordingly bar local ni was long is setting up government bagin sa bear naka fund yang government Kalau ikut support pendap no. no abanong kan no platif dealing with the army it's a matter of but still jointly dah punya try lang ini le step je nak uba penyat sing siem bat kuntup ru orang ba snong kasnong mau sabut kila ai khub leker pang yuba san bor sulai ubla sim khia hidala de halor kani kaman Nakaliang hi jungi ngas mo banong ba mentara singi ketika ka sin jam sakaway pat kabangi yo ban jam ha kabede kajing penbait ban shift ya kenika
gate ban pen ken riak no te da ka jing shim khia jong i minister support Delhi ban ye kendu yo Union Defence Minister tang arbanai menshua Henry la yo order no pat sha u DO sha Defence Estate Office support Guwahati bakin hab ban wan page lani ban thau ban wo ye kata ka jing don kam ban ken riak ini ka gate te kani ka sengi ka bangi kendu menta sengi ringkat ka jing don lang ka executive committee jong ka dorbar shnong mo shibut kalong ba ka debek ka inspection ba ka meeting ba kumno ba ngin la ban pen ken riak kloi ni ka gate hakani ka we ka liang khnang ba kaya kayang jong pai ba kan suk nang ni khmat bat na kaliang minister ru la ban khia ha ka meeting mene ba kishpai 58 GTC kumbalong kim dei ban penwit wat la dam pat la ban pendep ini ka gate ban pen ken riak ru Henry hakini kisngi ban wan mdei ban penwit mdei ban haras lene ban ban ben ye ki pai ba no shnong mo shubut ki bayat bayang na kani kasurok te na kaliang dongai ngasno bandan tang kata jing penslo ba kermen ba da ka jingdon jinglong minister jong isaru apo ke government nang yo ban but din hadu bakut sendan ye kani ka kam ka ba ki pai ba la not la slam te ngaru snow tang kata hi ban ai khublei isa ai khublei ka sarkar jelahi MDA government ka ba ju dan ringkat bat pai ba ban pai ka ya ka shen jong pai ba ringkat ru jing tre lang bat na kaliang ka executive dorbar shnong jong ka moshbut Tekan ik meeting na kaliang kasinong hi la sudawa bai ba nyumbun ketin so jong bai weng bai ini ka kiet ka liat na kiet remove but fencing both side ka cikwa sinong kalong batang kata ni ka hadim ba kan kita kam kelawan kecing yu ban ya pai ban kami ban ya sorbi la don sorbi mentang ya don ni caka lawan pai baro ni kici ki di uru itu di uru ongga sesim che na kam kacing kat coba kasinong tengah khai bang ni kam kan long ka ba job lalu vaksin kialang tong isa Sambal Sulai bang cu lokal MCC ba punya sim kecing kia jing kini ru ka bun kecing toy nam ta senong ngatang di kemen makan kecing telang kini ba ro yang ba ka government ba senong paling ba kita sistem jong isa Sambal Sulai bede minister jong komen makaya te mai ru sim kia kini ong ilong ban nusong thai de satre biang insa sim kia ni kam senang ba kan suk kasang kalikawan jong senong musbui ba kam ju ki bawan don kam ko senong musbui pandon ka jong suk kasang kalikawan tene kaliang jong yero ngabong ba lano kan dep lano kat kedia kani kata kasong ha kini ka kasong government bat idiu dan office ki officer ki on ba insale kat bala berpengkulannya kam ba tinggi na kaliang senong ya kat pat ya diu officer wedon lang mentang ya ikran basuma ile stom kat bala man peklonya kam tema ki long ka ngiru ile kat bala ban pembiang kam kenang ban suk kalikawan jong senong thau balik bukan kan ka senong jong ni bak balik sangkai susipol wan kai don kam senong thau te tang kata he